Yes, tujya kuganira ku makuru avugwa muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ndavuga ekipe ya APR Football Club dore ko ikomeje imyiteguro yitegura umwaka utaha w'imikino uzatangira mu kwezi kwa 9. Ku ikubitiro turaza kuri hamwe ibijyanye na tombora ya Champions League se izaba ryari, izabera hese, amahirwe ya APR ifite, amakipe ishobora gutombora ni ayahe. Turaza kubigarukaho operation Mugiraneza Frodouard kutizwa muri Kigali ariko akisanga muri ekipe ya Police Football Club, nayo turebe gufite uko byagenze kugira ngo asohoke muri APR abe yajya muri Police. Byose turaza kubigarukaho. Umutoza Abdurrahim Talibu we aracyatanga ikizere ku bakunzi b'iyi ekipe, nyamara abakunzi ba APR Football Club bo ntago bari kubona ahazaza h'ikipe bitewe nuko yitwaye mu mikino 5 ya gishuti iheruka. Turaza kubiganiraho byose uko byakabaye, turebera hamwe kandi na gahunda zikurikiyeho muri ekipe ya APR nyuma yo gutsindwa na ekipe ya Police Football Club ibitego 2 byose kuri kimwe mu mukino wa gishuti wabaye ku munsi wo ku cyumweru. Ndabasuje kandi mbifurije kugira ibihe byiza, ariko mbaha ikaze mwese aho muhiri hatandukanye upfa kuba mvura ururimi rw'ikinyarwanda. Ikaze rwose hano ni kuri News World Rwanda, mwibutse gukanda subscribe niba utarabikora. Ikindi kandi nkubwire ngo muri komanteri udutima twinshi tw'umukara n'umweru nibara umukunzi wa ekipe ya APR Football Club, kuko tugiye kuyiganiraho byose muri rusange, ndetse tubaza no kugaruka kuba funzwe cyase kuba ari kubazwa kijyanye n'amafaranga ekipe ya APR se bigeze he, dosiye igeze he, amakuru agezweho ni ayahe. Nayo turaza kuba tuyagaruka. Wowe cyambere no kubana natwe ntukureho paka ikiganiro kigeze ku musozo. Ikaze rero aho muri hagiye hatandukanye. Gusa mbere kwinjira muri ekipe ya APR Football Club kambanze ninjire kuri aya makuru mashya uko abakinnyi b'abanyarwanda bahagaze. Ndavuga abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda badakina muri champion hano imbere iwacu mu Rwanda. Ni mu gihe rero habura ukwezi kumwe umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Adel Amrushi agatoranya abakinnyi beza bazahagararira u Rwanda mu mikino 2 ikomeye yo gushaka itike y'igikombe cy'isi kizaba mu mwaka wa 2026. Nubwo mu bihugu byinshi rero shampiyona zikiri mu ntangiriro andi bakaba bakiri mu biruhuko, ntibibuza abakinnyi benshi gukora cyane kugira ngo bazahamagarwe mu ikipe y'igihugu yabo Amavubi. Tugiye kureba bamwe rero ko bamwe mu bakinnyi b'abanyarwanda bakina hanze igihugu bitwaye mu mpera z'icyumweru gishize, baba abakina muri Afrika cyangwa se abakina hanze y'umugabane wa Afrika. Ku muso ku cyumweru Stade Tunis ikinamo Mugisha Boneri yakinnye na Esperance Sportive de Tunis mu mikino ukomeye wo guhatanira Tunisian Super Cup. Uyu mukinnyi rero ukina mu kibuga hagati yabanje mu kibuga, ndavuga Mugisha Boneri, ndetse akina umukino wose no kuvuga iminota 90 y'umukino, ariko kubw'amahirwe make ikipe ye itsindwa igitego 1-0. Standard de Liège kinamo Hakim Sahabu yakinnye umukino w'umunsi wa 2 championnat y'iciciro cya mbere mu Bubiligi inganya niyo bita Denda igitego 1-1. Sahabu rero ntiyari mu bakinnyi 11 babanje mu kibuga, gusa ku minota 58 yaje kwinjira mu kibuga asimbuye wita Karamoko Ibrahim. Samuel Gerete nawe ukina muri Rare Rouvière yo mu championnat n'ubundi ya Belgium cyase Belgium Pro League ntabwo yari gutangira neza umwaka, usibye gutsindwa igitego 1 mu mukino w'umunsi wa 2 yahuriyemo na Gent. Uyu mukinnyi w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi yanawugiriyemo imvune yatumye ava mu kibuga ku munota wa 30 w'igice cya mbere. Ikipe ya Zira FK yo mu cyiciro cya mbere muri Azerbaijan ikinamo myugariro Mutsinzi Ange Jimmy yatsinzwe n'Uta Hajuki Spirit yo muri Croatia ibitego 2-1. Isezerwa mwijonjora rya mbere ryo gushaka itike ya UEFA Conference League. Mutsinzi Ange ntabwo yageze agaragara muri umukino bitewe nuko yabuze ibyangombwa bimwemerera kwinjira muri Croatia aho bakiniye uyu mukino wo kwishyura. Ikipe ya Rhodes Island kinamo witwa rwose
George Yakwizera ikina mu cyiciro cya kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yatsinzwe umukino wa gatanu wikurikiranya mu irushanwa cyase mu marushanwa yose mu rusange, haba muri Champions n'andi marushanwa ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umukino wabaye rero mu mpera z'icyumweru cyatambutse, itsindwa n'ibita Pittsburgh ibitego biri kusa, byatumye ikomeza kuba ku mwanya wa 11 ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona. Ni mu gihe kandi myugaro Imanishimwe Emmanuel Mamwita Mangwende nyuma yo gukira imvune ari kumwe na bagenzi ba Ayel Masoro bari kwitegura umwaka mushya wa shampiyona yo muri Chypre. Manzi Thierry we ukinira ekipe ya Al Ahly Tripoli yafatanyije n'ikipe kunyagira Al Ittihad ibitego 4-1 ibajya imbere cyasifata umwanya wa mbere. Ni umukino wa gatatu mu ya Kamaramaka cyase playoffs izagena ikipe yegukana igikombe cya shampiyona ya Libya, mu gihe kandi Bizimana Jadi bakinana we nigeze agaragara kuri uyu mukino bitewe n'ikibazo cy'uburwayi. Witwa Maxime Wessens ni umunyezamu ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi, yabanje mu kibuga mu mukino wa gishuti ikipe ya T-Sport ikina mu cyiciro cya gatatu mu Bubiligi, yatsinzemo Genk y'abateje imyaka 23 ibitego biri kusa. Kimwe muri ibi bitego kinjijwe na Mateso Cedric nawe ufite inkomoko mu Rwanda. Abakinnyi bose bakina hanze bafite akazi katoroshye cyane ko kurushaho kwitwara neza kugira ngo barusheho kureshya Adera Murushi cyase umutoza ikipe y'Igihugu Rwanda Amavubi batangiye kureba abo azahamagara bakamufasha mu mikino ibiri irimo uwa Nigeria tariki ya 6 n'uwa Zimbabwe tariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 2025. Nicyo nababwiye ku basore b'Abanyarwanda bakina hanze y'u Rwanda muri rusange. Kwerekezo bwo kuri ekipe y'ingabo z'igihugu, ekipe ya AP Football Club ikomeje yitegura umwaka utaha w'imikino sezo 2025-2026. Iyi ekipe rero imaze gukina imikino 5 ya gishuti, aho yatsinze 2 inganya 2 ubundi itsindwa umwe. Ikindi kandi idateganya indi mikino mpuzamahanga ya gishuti tariki ya 17 izakira Power Dynamos kuri Stade Amahoro. Ni mu gihe kandi tariki ya 19 izakina na ekipe ya Azam FC yo mu gihugu cya Tanzania. Ikindi kandi muri AP Football Club nuko byamaze kuba bijya hanze byamenyekanye igihe tombora y'amakipe kwa zaura maklebe mwishanwa rya CAF Champions League na CAF Confederations Cup tariki 12 z'ukwezi kwa munani turimo, nibwo iyi tombora iteganyijwe kuba yaba ikabera mu gihugu cya Tanzania. Tariki ya 9 ntabwo ari tariki ya 12, tariki ya 9 harabura iminsi mike cyane, ruvuga ko ari muri weekend y'iki cyumweru cyase mu mpera z'iki cyumweru, nibwo ekipe ya AP Football Club izakina Champions League na Rayon Sports izakina Confederations Cup, zizaba zitombora amakipe bazahura mu ijonjora rya mbere. Hazaba ari ku isesa 8 tombora ibere mu gihugu cya Tanzania. Aya makipe rero yo mu Rwanda agomba gutombora byibuze amakipe basa nkaho bari ku rwego rumwe hafi aha mu karere tabayi Burundi, azaba ayo muri Kenya cyase muri za Somalia na za Djibouti. Niyo round ya mbere aya makipe aheramo, ubundi round ya kabiri bagatangira guhura na makipe asa nkaho akomeye yo yagiye agera mu matsinda. Rero no kuba ko ekipe zacu zizatombora hagati y'ibihugu bya Somalia, Djibouti, Burundi ndetse no mu gihugu cya Ethiopia, kuko niyo makipe ari mu rwego rwo munsi ya hano mu Rwanda cyase ari munsi ya shampiyona yacu aho turi hejuru cyane. Ubwo rero no kwitegera izava muri tombora. Ni mu gihe kandi iyo mikino izakinwa guhera tariki ya 19 z'ukwezi kwa 9 tariki kugeza tariki ya 21 nibwo iyo mikino izaba ibanza, aho tuzamenya abazahera mu rugo ndetse n'abazahera hanze muri rusange. Nicyo naba nkubwe ku kijyanye na tombora, ni ku itariki ya 9
ku isaha saa munani hariya mu gihugu cya Tanzania nibwo iyi tombora izaba iba, tukamenya amakipe yacu uko atomboye, yaba APR Football Club yaba na ekipe ya Rayon Sport izakina CAF Confederations Cup. Ikindi kandi muri APR bakomeje imyitozo irakomeje muri ekipe y'ingabo z'igihugu, ariko bitegura iyo mikino mpuzamahanga ya gishuti nagarukagaho ya tariki ya 17 ndetse na tariki ya 19 bakinira ekipe ya Azam FC. Ikindi kandi kiri kuvugwa muri APR nuko umutoza Abdurrahim Talebo avuga ko uko abona abakinnyi be ari kubategura, arabategurira amarushanwa akomeye cyase arabategurira amarushanwa. Ati ikipe ntabwo twayipimira gutya muri iyi mikino ya gishuti, ahubwo twe turi kubaka iby'igihe kirekire. Ati nta mpungenge ku bakunzi ba APR, ati muhumure ikipe izaba imeze neza cyane mu mwaka utacyase muri shampiyona muri rusange. Ikindi kandi kuri APR kuri kese y'abari gukurikiranwa ku kijyanye n'amafaranga ya ekipe, ndababwira ko kuri uyu wa mbere, ku munsi w'ejo kwa mbere, nibwo hatangiye kubazwa umwe ku wundi ku bantu bagera kuri 20 rero barenga nibo babaye batawe muri yombi bari gukoraho ubwo bugenza cyase kubabaza niba ibyayo mafaranga uko byagenze. Ku munsi w'ejo nibwo batangiye kusa nkaho baburanishwa, ndetse kandi ishyirahamwe ry'abanyamakuru ubigenga RMC naryo ryaje kuba ari bijyamo, aho ryabashakiye abavoka bagomba kubafasha kuburana ndetse no gusobanura buri kimwe cyose. Rero muri iki cyumweru nizo gahunda zigiye gukomeza, bose banyurwa cyase banyuzwa imbere basobanura uko byagenze, byo burese byabazwa n'ibyo ashinjwa, atanga ubusobanuro kuri ibyo byose. Ari nako tubifuriza kugira intuza rwose, kugubwa neza, Imana ikababira imbere ikababira iruhande, bakaba bata, dore ko harimo abanyamakuru bakunzwe n'abantu benshi cyane, barimo Rugajigani, barimo Rikari, barimo umuvugizi w'abafana Jangwani, ndetse n'uwari umubitsi Georgine muri APR Football Club. Abo bose rero nabo bagiye kuba abanyuzwa imbere y'ubutabera, ubundi batange ibisobanuro ku byo baregwa n'ibyo bashinjwa, ubundi Imana ibabe mu ruhande rwabo rwose, tubabone bagaruke mu kazi, batwihereye zandani nk'uko bisanzwe. Muri rusange tubifurije amahirwe masa, batsinde, tanga ubusobanuro ubuzima, kandi ibyaha ntibize kuba bibaha. Dusoreze kuri operasiyo ya Mugiraneza Frodoir waje kwerekanwa nk'umukinnyi mushya muri ekipe ya Polisi. Ku munsi w'ejo nyuma y'iminsi mike rero hatangajwe nk'abakinnyi batatu batijwe AS Kigali bavuye muri APR Football Club kubera kubura umwanya uhagije wo gukina. Mugiraneza Frodoir rero yaje kuba yitera umugongo yerekeza muri ekipe ya Police Football Club. Kwa 26 rero twese kwa karindwi uyu mwaka nibwo ikipe ya APR biciye ku rukuta rwa Instagram na X bemeje ko batije abakinnyi bayo batatu muri AS Kigali. Abo bari Dushimimana Olivier Muzungu, Mugiraneza Frodoir ndetse n'uwitwa Eric Tegaya. Nyuma y'iminsi 10 gusa Mugiraneza we yese atangazwa nk'umukinnyi mushya muri ekipe ya Police Football Club, aho kuguma mu ikipe yatijwemo. Uyu musore rero kina hagati afasha ba myugariro cyase nka nimero 6, yarasigaranye umwaka umwe ku masezerano ye. Amakuru yizewe rero twamenye nuko ubwo iyi kipe y'ingabo yari igiye gutiza aba bakinnyi barimo Frodoir, uyu musore we ntabwo yishimiye gutizwa ndetse ahitamo kuyisaba kuba basesa amasezerano bari bagifitanye. Uyu musore rero amakuru avuga ko ubuyobozi bwa APR Football Club bwamwemereye ko bayesesa biciye mu bwumvikane, ndetse ahita ahabwa ibaruwa igaragaza ko nta kipe yindi bafitanye amasezerano, no kuvuga release leta mu ndimi z'amahanga. Police Football Club rero ikibimenya yahise imwegera, baraganira birangira Mugiraneza ashyize umukono ku zazano, bivuga ko ari ay'imyaka 2. Ubu no mukinnyi rero wa ekipe ya Police Football Club bidasubirwaho, ntabwo akiri umukinnyi wa ekipe ya APR kuko baje kuba basesa amasezerano bari bafitanye. Umukinnyi rero yavuye muri Marine yerekeza muri Kiyovu, yamazemo imyaka 2 mbere kujya muri APR Football Club, none avuye muri APR
yerekeza muri ekipe ya Police. Tumwifuriza amahirwe masa mu kazi gashya mu ikipe nshya ya ekipe ya Police Football Club. Mundi reka nanjye mbifurize kugira ibihe byiza kunzi mwese ba News Rwanda, mukande subscribe kugira ngo tujye tubana mu makuru ya buri munsi, ukande like ubundi ukande kuri share n'igitekerezo cyawe ntikize kubura muri commentaire. Hasta la vista.